iz naše susjede Slovenija! Slovenija! Sada ćemo predstaviti suce na... Dear competitors, you know what I say every time. I wish you good luck. You do your best. I wish all the judges the sharp eye and may the best couple win. Enjoy. Seed with our next category, it will be U posljednjoj 7. rundi će nam se predstaviti par pod startnim brojem 70. U prvoj rundi predstavit će nam se par pod startnim brojem 7. Hvala svima što ste danas sudjelovali s nama na ovom predivnom događaju. Nadamo se da ćete doći i sljedeći